Uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe indaba ezishisayo lapha nawe ingane zakwethu. Umkhanyakude TV bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Nomzane uDuma wejakhethi yodumo lapha nawe ingane zakwethu uhlale ekhuleka ke lapha nawe ingane zakwethu ukuthi amavidiyo yakhe afinyelele kusomabhizinisi ukuze azothola abaxhasi ngomsebenzi awenzayo wokuthunga le jakhethi yodumo lapha nawe ingane zakwethu. Thina ngaloko okukhulu kakhulu sokulandela iclip laphana ethandaza uMr Duma. uNkulunkulu wokhokho, uNkulunkulu wobaba omkhulu, uNkulunkulu welembe leqamanye amalembe ngokwekhalipha, uNkulunkulu wakaZulu, uNkulunkulu weAfrika, uNkulunkulu kagogo nomkhulu uKhabazela nomkhulu uDuma, uNkulunkulu wezithunywa zonke zamaZulu, ezintaba ezehlane ezikamoya, uNkulunkulu kaShembe, sacela ningenelele sekungaphezulu kwamandla ami. Sacela lama video adinga ithi ngicela share afike kusomabhizinisi kube khona ukuthi bangipho uxhaso. Sacela uNkulunkulu nambele phambili. Amen.